Hi guys, good morning. Today's finally the day we are going home to my hometown, Dipolog City. I've never been back home for 10 years. This is my first time. But anyway, we're on our way to the airport to fly to Dipolog City. So we're so excited. I'm gonna speak English, so I'm so sorry for all the Bisaya because the Tagalog viewers can't understand and I have some English viewers as well. So I'm just gonna speak English. Okay. Si Mama, ang sukli ako yang gibutang sa iyang bag. Nanami sa airport. Nana sa ato nami Dipolog City. For Dipolog, bound for Dipolog City. Hi, nanami sa airport. Dayon gusto na ko magpa-picture anin niya ang Pwede magpa-picture mo? Jo, kuhaan na lang, Jo. Kaya kapoy na ko, Jo. Kuhaan na lang. Hello! Nanami sa pre-departure area. Bound for Dipolog City. After 10 years, magkita na kami sa mga cousins and family. It's been so long. I'm finally back in Dipolog City. We're about to land soon, and I'm so excited. Effort, oy! Nakuha sa vlog. Hi! Kakita na after 10 years! Kami na ang mabata. Yapil na! Welcome! Home sweet home! Dipolog na mi! And, First nga kanon, first we're gonna eat. Is marang. Oh, daghang kayong mga welcome fruit diri na apod sila di. Tropical fruit. You guys don't know this. You guys don't know this. Mangga, marang, and calamansi. Tanay. Uy, kalamian. So. Uy, piniritong isda. Ang ato bang telepon mo? Pakita. Ready? Dada pa dun. Oh, pinirit. Oh, Password sa wifi mo una. Sa password. oh, piniritong isda. Tanay. Okay, makauna ko. Hala, maloy, salamat kay Nadji piniritong isda upuan, marang. Kauna tag marang. Oh, how many years? Pila na kayo doon? 10 years? Wata ka marang? Ito plano ron. Ang pangatag man. Aliloy, mga utag marang, Loy. Apo tay, binubon. After 10 years, di pang mingaw sa mga pagkaon sa Pilipino. Oh, dali na, tinulangan ay kamunggay. Na, frozen. Abre. Bibi! Wala tato mo kayo. Wala mo kung ngayon na kayo mo. Mingapan ko. Kumusta naman ka, Be? Basta naman ka. Wala ko tayo. Ah, Bibi! Bibi! Pasulungan mo, Bibi, oh! Oh! Yung mga ipagita. Nay, pasalubong, Nay! Oh! Wow! Umuti na ako. Asaman. Nabahal mo kayo na. Ano. Ja! Hoy, mahal kayong na. Thank you. Nadili na kayo ko! Dali kayo ko. Iuli. Abre. Dali kayo ko. Hi guys, this is my town, this is my hometown, this is where I grew up. Group. Grow up. Isa rin siya, Joe. Basta ka ni? Nasyonal. Ang national di ay. Nasyonal ni. Sean. Igat ang convention area nila. Convention area. Di mo tubig juice sa tingalan ato? Wala na itong buko. Ay, na to? Ako ba ito pag uli na ako? Oh. Mo ni ang among volleyball.
Mo ni among boulevard. So guys, this is the boulevard in our town. It's so nice in Dipolog City. This boulevard goes for miles and miles. It surrounds the city. It's so big. Nata sa Dipolog City, Kailangan ikaw una mo post. mo ni ang boulevard namo nga. Wow, so fresh. Ingon sila nindot daw sunset. Asa naman? So may mga istorya nimo before nimo After many years, magkita na sa siyang mama. Mama! Nay! Kanada na, Kanada. Tanawa, tanawa. Tanawa dayon. Tanawa dayon. Microphone dayon na. Tanawa dayon. Oy, Kiara! Sabaan kaayo. Wala na tila si Windong. Ay, klaro, nila yung tinimo yan kinapinutila. Ano na sa Hoy, dapat English ha, English. Ayun na dyan yung Ay, ayaw ka! Okay, ready? Isa may leader. Who's the leader? Ikaw. Okay. Ready? Quiet, quiet. Sa airport, English yun na. Alagay, they have something to tell you. Okay, Listen. go. Okay, go. Please, trees. Again. Please treat us to City Hall! City Hall. What's in City Mall? Abi yung City Hall. Ako sa City Hall. Ako hindi na change na ako gamitin meeting ko. Ina Jollibee ko na sa City Mall. Usa din na dito. Para ko yung Jollibee na, yung Jollibee, Natanan. Chowking. Wala pa daw ma tomorrow. Ang tawag. Namay kaon yung namay kaon dire. English sa sila. Langka. Kung makakawa pa ni Hapon, dadon mong tangkol nito. Apil na kuha na ha? Tagsa ka mo, tagsa. Ano na ko nito? Dito na ka. Awan ka! Abel ba, kaya naihatag sa kwan. Wow, mission na. Oh. Thank you! Balik na mag-swim go! Kamusalang? Dili. Ikaw na ulo. Maghinya dahil mukha na. Asa kanila mapala? I want to put in the ano doon. That's all. Okay. Oh, kaputi oh. Kalex din oh. O, dawata kining usa ka butil lang ano ba? Thank you, Canada Pin! Oh, MG, malaki na follower! So yummy! Hello, boy. Thank you. Wala ka po? Okay lang siya. Oh. Ah, guwapo. Alala ako! Diri mo. Ayaw. Wala pa, hoy. 1, 2, 3, go. Kajot. Ata mga turon. Kasi niyo, iyak kasi mo bayan. Kasi mo ba gikan? Ako camera na nimo. Yo!
Pikachu. Bunny cloud. It's a bunny cloud.